Međunarodni salon stripa okupio je i ove godine eminentne učesnike koji su predstavili svoje najbolje radove, a koji će posjetioci moći vidjeti u narednih mjesec dana u Kamenoj kući na Kastelu. Svjetska strip scena predstavljena je u 13 izložbi ili na 117 panoa. Na prostoru bivše Jugoslavije jako puno ima strip crtača koji crtaju za strane izdavače, američke izdavače Marvel, DC ili za francusko-belgijsku školu, tako da ko voli taj pravac stripa, to su naši crtači koji crtaju za te strane izdavače. A ko voli konkretno Bonelli, na kojem je većina našeg stanovništva i populacije odrasla, Zagor, Mark, Black, Tex, Dylan Dog, tu je Marcello iz Italije, crtač Zagora, Dampira, Dragonera, Brad Berona. Sad trenutno ima sigurno jedno 20-ak strip crtača iz Srbije i Hrvatske koji crtaju za Bonelli, a to je san svakog crtača. Marcello Mangiantini, učesnik 4. međunarodnog salona stripa, dio je tima koji crta za najčuvenijeg italijanskog strip izdavača Sergio Bonellija. Jedan je od najproduktivnijih crtača popularnog Zagora, koji je nakon Italije najveću popularnost postigao na Balkanu. Zagor je mali heroj koji se bori protiv velikih neprijatelja u ime pravde. Zagor je istorijski lik kojeg je stvorio Galliano Ferri. Ferri je Zagora predstavio prije 60 godina, a u saradnji sa scenaristom Sergiom Bonellijem. Crtam Zagora oko 18 godina. Veliko ime na ovogodišnjem međunarodnom salonu stripa je i Mirko Čolak, koji radi za američki Marvel, DC Comics, Todda McFarlana i druga poznata imena u svijetu stripa. Crtao je Spidermana, X-mena, Avengerse, Conana i druge. Marvelovi superheroji su postali u filmu neviđeni. To su ne znam da li znate taj podatak, ali to su najprodavaniji filmovi ikada. Znači, niko nikad nije napravio neki film koji će recimo pobediti Avengerse ili ne znam Supermana ili Spidermana, to su strašni tiraži. Neko u ovoj našoj industriji shvatio da jednostavno strip uče film i obrnuto. I onda šta se dešava? Kad ja idem recimo, ne znam, New York, Paris, London, nije ni bitno, odem tamo, uvek ti imaš neku bazu glumasa hollywoodskih koji to predstavljaju tamo, znači imaju neki film koji sad rade, pa ga predstavljaju tamo. I onda to je lepa prilika za mene da upoznam Kim Basinger, da vidim, ne znam, Davida Duhovnog ili ne znam ja, nije ni bitno. Ali, hoću kažem, znači, film je taj momentalno koji zaista vuče strip jako, ali i obrnuto. Svoj rad kao koautor na ovogodišnjem sajmu predstavio je i Jovan Bratić, koji za sebe ima nekoliko strip albuma. Pa uglavnom su tematike mojih stripova istorijski motiv. Radio sam iz početka westerne, ali nisam objavljivao to kao mlađi. Većinom je to bila klasika Divlji zapad i to kao većina mladih ljudi u to vrijeme bili su naloženi na kauboje indijance, ali kasnije kako sam sazrijevao vidio sam da imamo mi mnogo tema iz naše bliže i dalje istorije koje su vrlo pogodne za izraz kroz strip. Neki dan je izišao album Tetovirani oblaci koji sam koautor zajedno sa kolegom Goranom Lojpurom. Sutra ćemo promovisati baš to izdanje, ali to je potpuno drugačiji stil. To je nešto između poezije i stripa. Znači, moj kolega Goran Lojpur ima specifičan način izražavanja kroz strip, sopstveni neki stil koji radi i ja sam kao poetski izraz tekst ubacio na njegove crteže. I nazvali smo album taj zajednički Tetovirani oblaci. Mislim da će biti jedno osvježenje vrlo zanimljivo strip publici. Organizator sajma je Udruženje strip autora Republike Srpske. Cilj ovoga udruženja je promovisanje devetne umjetnosti, ali i poticaj sporta, očuvanje životne sredine.